Tegero TV ambirigera nwithiritwe na kagita gake gankurikanĩtigere ntuko mugwanja kimbere tutha tugikinya kire mambura jatwine chetu season 2 kana mukondo jwa ire aria mwini uri nkuma kathetune ka mumero kama nuto tumari akethirwa agituretera mambura jaja ni tariki 8 cha mweri jwenana mweri jura tukwambiria ntuko ya rojo ora batere kuthithia ndikwithwa giscan QR card iria iri kire TV yaku kagitene gaka scan QR code iria irekere TV ne kukagitene gaka kana kinya umbe kwithirwa ukiriungira mutandao jwa www.weroadigital.co.ke kenda umba kwithirwa gichokia bioria 10 bibiotho birio komba kwithirwa ukiorua na gutigira no kwigwatira tigiti ya gutigira ogwa utukumba kwithirwa ugikurukirwa ni mambura jaja unbetagwa ntinyari kenywa jane jamoja tukubanganirite tukubana arwa kirinto chetu Kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria mwanya rio CS Muga kurungamana na thirikari bakioria Meru batata wene ya siasa. Minister Murkomen gutetera rwarero rais wegoro akiugaga kuonania mwerekera jura jwagiri kire ya Kenya. Arigitani kaunti ne Tharaka Nithi gwetana mbere na mugomo na ndi tugitonya ntuku ithatu. Arua tugakuretera gichunchi kebithatu kia rugonoro mwanya uthongi bobore. Cia weru Gwatogeni okairi monanirio mathithio tukobwana arwa ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chetu atongeria mwanya bathirikari bugite bari thirikari-ine na chicho batethirwo bakiaumara kubakiaria bari amwe na minister wa roje bugite bagakara kirithikari nontumiro nigunikite na giteke munino rais amwe na Mirandi Kathumba akiwa kinyamiro iri no tonga bwakura na kuune kubatara Mirandi ire kwijandeu akiwa nikagita kamero kumba kuthwa bakini omo wao no ekiraito murunge akiuga bara bategukenwa ni thirikari ni bara babutirwe mutukikare na gutwaiji na njira indiko atongeria mwanya bakumaja mero bakiaria kiathone kia wikira kithomo kire skuru ya Njogune Mbundi ni bonanite wikira thirikari ya Rais William Ruto bakiuga no yori na Mirandi ya weti na mbere na nkuruki bakiuga no thirikari wigwatirite DP Kithure Kindiki gukwenda lamiu yekerwa gukwenda rujiro wekerwa okie ninjala mbone na ndire thego kwenda interview biekerwa beten karombe thirikari ya Ruto na Kindiki beten karombe mbeca no aikoronge ogamba utonge ogamba toe abodi ni baba kwenda tutamba do bachoka tutamba na ujuru thira na ramithira. For this time be very keen bomenye twitete uriko no ke bote boganitie bwega take your time tore na mwaka jomo tutigeri jwa gweta kuringa kura thogani ya iteremwe riare mo thogani jaire ma thogani maita jabato before we make any emotional decision as we do our voting. Ikuga William Ruto waigwa twamuringira kura hii Ameru arikia gipindi kiawe where he is going to step out in 2032 urio ga step in ni muntu wa erieje ugwetwa Professor Kithure Kindiki. Gideon Kimathi abisa kumobisi na DP Kindiki no Renanto Moeje kire CS wa Roger Kimuga idaga ikiria CS bangi barutero rwa Kirima itukwenda kwigo William Kabogo akiaria na weto muririkani yung akiugaga antu ibatia disrespect the Deputy President of the Republic of Kenya. Itukwenda kuali Kinyanjui sauti yake ni gani? Itukwenda kuwa Mutai Kagwe sauti yake ile ya wakati ya COVID imeenda wapi? Ure rukwa kwaria ai protect gete kia atu na kyo kia mwathani atwete
tunataka tu protect sisi wote. Kirekera itomorunge na ugite gutewe Meru kuromba gite kya DP kithurano netwetete ndi akiuria niki bakurwana orori kuthaiji mono akiuga atongeria bau bakurwana we ni muthuro bari na juni untu no kabengirwe thirikarine bonde bachuitebia kuthiruka nturene nandi turitiore oreo tutige uno. The politics which we have in the Meru is politics of resentment. It's politics of revenge. Nichirio. Na bora ile buba yente kwa wao tamarito yao bali veni one by one. Baba ina tumai kenene sana Meru. Baba hivi kale na bagitate. Pengwa. Bunge Kimathi na Kirito barugora wa RDP Rigathi Gachagua ona koringa gituma kiaweke gisiasa atethiro arinde bene kithurano netwetete ora thiorokete ringithagia antu gitumenya kionyo iki ituije very clearly ke sheria Kenya atirunga makura jia 2027 na ndi muntu ende nyote thiro inde bene ri aturingithirie ituma kiae antu Kimathi abwiranda la buthikiria baba uringa ituma sana Meru omba kwira batende bene ntukwira na nande ugo thuganetie muntu no karingira hi wakinyo karingira ho wakinya de bene oame no nturo reinagira ateo Muthiene CS mugana gwetete thina ya Meru ni kwithira bate na ngwataniro bataro bonde bare amwe. The greatest enemy to Meru is disunity. The biggest enemy to our people is that they don't stand together to be counted. 2027 will come to you. Nako nyabange bakilokete. Umbere kuina mara irundune na weta kilomita 3,000 ina rais yoki ukinya. Meru tumesimama kidete na hao marais wamepita. Now we have a stake, we have skin in this game. Tusimame na kijana yetu Profesa Kithure Kindiki. Kiripotrande toshawero Juma ria kwari yetu ni Mutuge Kare. Minista wa Kariabo andene no bangania bothekari cha matura Kipchumba Murkomen ateterete rwariro rais ruo tukubwegoro akiuga ni njire mwe ya rais kweja na mwerekera Joan Thiguru akiaria ri county ne Embu. Murkomen ugite rais Ruto ni mutongeria ukuona mbere na kiria kwenda ni kubangira Thiguru mwerekera jure kaju kia Murkomen na kuthingatene na atongire bangi kathumba na ara gukari mamburene ja kuthambe cha county ne Rita Mwaniki na reporting kurukia Nyinyi Mheshimiwa Minister wa ugitiri thiini wa bururi niwe Kipchumba Murkomen ni uragwata mbaru riendekithia ria muthamaki wa bururi niwe William Ruto ria kuongerera utonga wa bururi. Arauga Ruto gukorwa na meciria mauthi wa na mbere wa bururi ni kuonania ni mutongoria mwega uri na wega wa Kenya onthe meciria ri make na uguo akauria andu onthe kumugwata mbaru. That is why a more visionary leader must guarantee the right to a better life, a dignified life of our people by investing in better food security, investing in better healthcare, investing in housing, because this is a constitutional right. There is no, therefore, what the president spoke about yesterday, about the future of Kenya, is to speak about how we can expand our horizon, think better, think about a better future, because we want to give our people a dignified life. And I believe that what the president spoke about yesterday about the vision of the future of Kenya is extremely important. It's not a secret. Guku akiuragia ekari a mwena wa kirima kugwatira munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki gituruari giake. Ino ni vuva ya ateti ngurani kuonekana makimereria giti giki mata thiini wa kithurano kinene giukite. Hakuna shida Profesa Kindiki ako nayo. Shida yenye Kindiki ako nayo na ataweza kupata huko mbele, shida yake tu peke yake ni kama nyinyi mtamwachilia. Huyu Profesa Abraham Kithure Kindiki ni kiongozi shupavu, ana uwezo, ana tajriba, ako na akili
ni profesa, ni mpenda Mungu, alienda Sunday school na ni mtu anajua Kenya inaweza songa wapi. Mimi nataka tumshikilie Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais ya William Samoei Ruto. Mwenari wingi ni uravesa na mukana kuri ateti aria maratumira imwana kuruta mbara thiini wa micemanio ya giuteti. Ni urauga uyu ni mugaru na watho na kuria andu onthe gutigira thigari wira wa kurangira andu onthe kundu kuonthe. Watu wanaongeleshana, wanasikiza na maliza, tunasonga. Hakuna haja, naomba wanasiasa wote, kuna haja kutafuta goons na kusema tuta recruit vijana. Kuna mwingine anaongea hapa ati vijana wa Mount Kenya, nataka nyinyi mjitokeze tukuje tulinde sijui nini. Kenya, watu wa Mount Kenya wamelipa ushuru, watoto wa Mount Kenya wako kwa National Police Service kama watoto wa Kenya mzima. Hakuna mwananchi hapa anafaa kushika rungu ama crude weapons kufanya violence kwa mkutano yoyote. Ariti miarieno ari mwena wa Kagare cukuru thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria arai na gucangithia mbia niguo gukiriria cukuru uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukaririgiti wa bondi ya Nchobia Jamiru norotete munene wa bodi thini wa OCS wa mawana wa kamba kena akabaitwa akibaringithania na kwamukira nkunkumo kenda gwitikiria wendie bwa Nchobi mathaja tibatere ugite ni untu barikite kumenya na bubu ni bugutigira kinya wendie bwa Nchobi mathaja jatitikiritwe ni watho jatikinyia mona kwendia Nchobi ndege ni watho onde muntu mona atete oturu bwa na bangi akwi 20 kumatukwa sibitari bakunywa Nchobi itiagiri intere tia kambakia nothimente muthuri murioki na ripoti je. Nigisanga kira kionekene ntere tia kambakia rantunkurukia 20 bombete kuthobe kinya sibitarine na kioti kingi nyuma kuthoba nywite Nchobi ire tikwereka onto bura kuringana daktari akirikithio onto bubu au gitebejite bena thine kiu kure magweta na banginya kure makuona. At around 2 p.m. we received a number of people from Kabakia village brought in by OCS and some PHOs of that area. They came in with symptoms of vomiting, blurring of vision, abdominal discomfort, and some hand loose motions. They reported to have developed the symptoms after consuming a known substance which they consumed on 24th. We have managed to stabilize all of them and taken some samples for testing. Bamwe bwa bakiaria ibombite kwithirwa bakiuga uria banyuite Nchobi na bambie kuigua. Negoro ndeta nkone metho za Rwanda unirone kurunku. Undi tu ndatanda unaninga fresh. Lakini ande ndetaka kono ja waitire mwe kono waitire lakini kwa kiotho kwigoro. So uligwa tata. Dai metho akio. Metho akio te ungen kuigwa ni metho aki na mpara. Muthako ugo kwire. Aturetera kundite no. Twanywa na ndio turambirie kuigua gisungu ndiurura na kuigua kiugo thoku. Ndara mtu mwe ombete kuthwa gitoturo kumenya no nyuwa Nchobi. Na ukiona hata wenye wamekunywa hiyo nini young mothers ambayo wametupa jukumu zao katika boma zao. Sasa tunaomba kabisa Kambakia kama kuna serikali watusaidie wakilie hiyo maneno ya pombe na bangi, at least hiyo area iende mbele. Indi amna bubu kuringana na bisa mnene wa bodi ya Nchobi ndene kaunti Meru no gitonga kubu no mbite kuthwa kirotera bamba askari barakuga bena ngumene bunene akiambia no CS wa Maua like Maua police station OCS on 19th of every month utira atienda 1500 na aka askari ba wena borutha kuthiulunga na premise yonde bonka yonde Maua ita 50 bob. Nengo kuso ni unto to the national government, to the entire fraternity police force. Ire Meru county le tongore tuni muntu wetu county commander. County commander crack your whip. Obaire ni OCS ya Kambakia akiuinyawe na ngume bunene mono. Then yo OCS huyu amekuja Kambakia pia. Na hadi ate sheria.
tuweta wethira muntu ena license yewe na muntu nakwendia maotho yara wa muri nteto ingice kuria no tumwitie ngiri akore kunekera ngiri iyo tutafuatilia. Kenya ya siku hizi itumire erenera ya antu kuintimidatwa na data CEO na kinyankuruki korotera askari bakaboito barakuiba kurigeria akuga askari baba iba kurigeria biashara atagite license. Police officers bana baikaboito police post na bwebure ke manto ta bukinsa itira ya bwebera to thana cheni 300 we will protect you and the county government batubuite the license ya lika. But I'm telling them bareke na manto ya weti antu manadatu askari bakaboito na kuinsight antu baibera nyoka ya kuria lika license ka protect muthiene ethwa kiwojo kendia nchoibara bakagwatikana bakienderia na banini ngia kwithira antu kwendo nchobi muno less than kana nya officers bako baka happen kana tukaringirwa mbisa no tugo yi nya kamera nire ire mwana inzi nya we wona muntu mwana munini turingire mbisa tafadhali ututumire na rie torakira bukiu uyu atasahau kuusa pombe merui muthuri murioki wari juma mutirijo kangangi. Arigitani ba kaunti ya Tharaka Nithi ni betite na mbere na mugomo jura na ndicho tonyete ntuku ithatu gukurukira nkiama ya kubarungamira ya Kenya National Union of Nurses. Arigitani baba ugite thina yao yonthe ni thirikari ya kaunti ukwaga kuingia wirane bora bekanirire ba kuingia mendekithia jao bariuga kuri mantu kathumba jare bethire bagitikaniria na gavana wa kaunti Muthomi Njuki indi mwankira na ndija taingwa ni ara nande bori kinya aje batigachu otungata kirisibitari cha mwingi nuntubo batengogene. Martin Mugambi na iji Kenya. Kinya we kinya bara tinda kuthiuruka tauni ya gicigo mbunge kia Maharatio Chogoria rwimbo rukuri rumwe Solidarity for baba akitagia kiao na kinya kioto kuma kiri thirikari. No ere ntugo ya ithatu ya nurses kana arigitani ba kaunti ya Tharaka Nithi bagomete kugwatanira na bara bangi ndeni ya nthiguru ngima nonto wa matheta kathumba na aru atwe ntuko ya ithatu ya mugomo jwa nurses bonthe ba Kenya. Tharaka Nithi yena intimidations nyingi cia kurasimithia antu bachoka wira lakini tio twauga tutichoka mwankaria tukaruthura mantu matukwenda na mantu matukwenda ikimwe CBA yetu ni akamatete mantu mamaingi na enu bacha inenye muthe ngwetegia roba ituchoka wira munthirire Fabian Marigo mwandiki munene wa kiama kia arigitani kaunti ya Tharaka Nithi mwiti Joshua Oranwe mukaririe tena Ruben maingi moigi kigina ba akiuga kuma mwanka wa 2017 gavana Muthomi Njuki ataro ingia wirane bwago return to work agreement ira ya chainire mwanka 2017 ira ya tureaga gento gitawa risk allowance they know arigitani yuko bayagerwa wirani muntu akayena timbia ukemutirita kwatithia we goka watitigo toka wati murimo uri wirani wana ithina wabainge for example gokwe tutina mendeko insurance nyembega yombo tutethia kwa uturiuga iba turi risk allowance mbega ira yomba gutetheria nya ukegwo tena kaba bwa wombo tetheka return to work formula 2017 that is 10 years down the line tugwitia gintu kira twabati kunenkerwa na riu kwina iria yariritwe na igetikanirwa itigaritie gucainwa turuga ni cainwe na mutaratara jwa muriti wa ngugi uria aandikagwa uria promotagwa na uria itaga ngugi jurajo gwetwa scheme of service ya nurses ni rasima nayo Tharaka Nithi County ime accept na yambiria kumitumira ya muthia baugite ya kariba kaunti ya Tharaka Nithi batikathima cibitari ma mwingi kiri kaunti no nonto matikuruta wira thirikari ya Tharaka Nithi no mwanka itikire nurses bara batikile nurses kenda bati banenkere barua banenkere mauntu magita nurses 98 bara batigito batina promotion no mwanka ba promotwe mbere tushoka Kiongera nkuluki nigwikira mauntu mau secretary aria mbuge sara allowance ni mbesa jetu na no nginya tuliwe kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Wega sana Martin Mugambi. Rieto bore ritaura waku ga Rwanda kana guntu guku mugishiko mbunge kike amona kwithirwa kiri na guntu guku ingi kuri Rwanda ne kuri no thongi bo mwanya bora bokeja gutumirwa na kurimirwa bomba kureta thirikari na kari kigina giki gabunene mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi na riungite na gutonia uthongi bo mwanya babore kiri gichunche kia bithatu kia rugono ruru uthongi babore. Kiri gicunchi giki kia mwisho itugucokia kiuria gia kana thirikari nigeretie kuraithiria mirandi teno indi ansa itaka thirikari teyanirite muno mantu mama nontu nkiaraniria na akarikiriro kia ikiri thirikari batetherie gukiria uthongi bubu kaingo bureta mbeca na nkuruki bureta twanya twa wira muno kiri ayuthi inkwenda kuria ekwirwa ni kubwithwa ni atawakarire nontu ni eritherwe na rĩrĩa ethererwo buka-inĩ na ecoke atigĩrwo etithiritwe kutherwa na gũkethwa nĩ theretwe na nyomba ciakwa no za mahoteli za manene undu ja bu twethirwa inya tukirite muno no tunyaja batu into ja bitu kwendia utwethwa tugita kwendieria au ngitine yao au na tukona mbeca igitare tuiteta nguge muno na kutheria kiria muno lakini ntakumina gwakinyira kaire mubango juju atezanirwa na ndi oni ankuromba kaire mubango juju coke kaire so na ndi oni iromba yakwa kithirikari na mbuge I think this is the first time monyonete captured na mbuge kethira thirikari ne kwija ikambiria ku support places kana kume foster fully eja ikathithwa na historical site nonto mbera ara kuna gakinya ka Jesu na inya kwantu ibethara bejita kuona so na ndi thirikari kiaje komba kuthirwa igia kanya hotel kana bakomba kuthirwa bagiaka kinya to lodgings to rooms to antu takomama ndene roiriro rera watu tukomba kuthirwa tuya resource forward nonto chikomba kuthirwa igitutethia kinya kuthomithia ana banti wa the orphans na kio kiuria kia karibaba kiri thirikari ni kiba gwaka kieni kia ndeke muthitoni na kwina mirandi teno ira yomba kubatethia nabo batikona bakigunika na kieni giki kia ndeke na ndi ntatu iro na beto gota mwito na mwito jo ijujo eta inyangai na no kwa na tu ngai urite na ndi batu atu acindi kuthirekeria antu athithwa antu bareja jariku na bieni ayu public bikaithwa nteto iri kuthithwa na aria kakwende ngoro bweto bakuthirwa aja kautherwa ka na mwito bezete au nio yega nkurukie na bakuga batheria batuthitheria golf ibaja bathithia nkonga ibatigana na nau na ukwina ithaka bia thirikari bio no biumba kuthithirwa manto manene na manto ya jonde ja kethro ja kija na ibatige gwita kuthukia na aria kwina into bira tukuria ibeje guntu kuria gwi guntu guku munya kubagerio guka ukiria. We respect government na thirikari ni respect on to priority ri kuthithia indi rimwe negeragia kuthithia bit of consulting ikerwa imbio yongo mwananchi akwenda na priority ina ire for example sawa ukaja kwithirwa thirikari ni kuona ibwega kugie airstrip nyethro ni mboretu as a conservationist airstrip ni njega lakini isiting ire antu athuku muntu gatwarie maburu airstrip itireta employment nongega atuika so commercial gwatuika na na mantu ja ndege ni ku nyingi ikireta utari negeria ria kwaria kwaraniria na abitha ba kaunti ya Meru kaingo bacokia biuria bibiri ringite yiga indi mbumbite kwaraniria na MC wa Ruiru arera no kithinji ntu urakugaga atigira kwagirithia guka mwonyone gutigira kariba kugunika antwari tuthuganagia muno ja county government uratumba kunenkera kinya private investor akejaga kotiri nene au nikienda yumba ku attract more visitors na kinya kenda yumba kuandikithia ana betu ngugi nontu it's a kind of bitu gya kureta resources dene ya ward yetu so mtukwaraniria na department ya trade kiri county government ya Meru tumenya wala tukathithia batibere matugeta wananchi tubereze maoni jetu bakeja gutikaniria najo nontu tutenda gwita kuthithia nontu batitikiritie nontu mundajore jwao bakeja gutwarwa tukaija thirikari ya county tukachwira private investor to munenkera ntwara invest a Kenya Ontario na
ombe kuandikana betu na twithirwo twina more visitors baumba kwija kuona makinya janje icio nontu uja reo nagu no tuwikira gatanta kiri rugono rwetu rwa mwanya uthongi bwa bure na mukuthuraniri ni Ugaki Mutegi. Pega sana Gaki Mutegi nuntu bwa ripoti iu inthongi Mutegi rero TV atoneka gitaga kaiga kumiria matana kuria marando ja kibiashara ugeta kuraja twachokera ni rugono rwa ntomurume wa miaka 70 wa mukirite otethi bwa nyumba kumakiri akabwa ugeta kuraja nichokerete. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass.
carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Murijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe riruteria lita 35 iri ari uri ndira ngombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nuko iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isuitega pere itu batusanure we tuchanure ni to wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoku ngombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. Katho cha mwanya kirego mutegeri no ntubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera ntomurume wa miaka 70 na mukirite utethio bakugarura uturo nyuma yawe gwakirwo nyomba ni antu bawendi bobwega na kumurita kinyamarene na thina irethiritwa aturaga kiriwe mukuru ujo ureni wa ntura ya Maku ward ni Kembe East ombete kwithirwa agiakirwa nyomba ya gitio ni antu bakanisa na kumurita ukiene buria aithiritwa arikiribu kuma mwekuru wawa aguta uturo na kumutigera murigo jwa kurera ana bao wenka Duncan Mwathi ari na rukono ruru. Igikeno kinene muno kiri mukuru wa gintu miaka 70 ntura ya Maku wondi ya Igembe East urotwire kumama ome na nabake na inya gintu gya kuri Kinyamara mwanka nabake bathomaga na thina inene ino inyuma ya ntungata ya Murungu bagwatanirite na Joel Mushimi urokuromba giti kia MCA Igembe East kumwakira nyomba na mwekuru kwa nakwire na thina ndi ya ni nene na turara ntugario riko na ndenda muyokwa na gwetu nya Maku ate bathina ya ndambondete kwithira ati nkura thina sana no tikinya kira mbona kandi matia kana naona kana ndendako kwa tugeire mwitu kwa nampara no tibi binkuona hanya madaya kandi nampara na yonde ate kankolele baba mbonteria mutimeya ethia mukoya tukurara mbe baba ndo mwambia no kuigwa kwa tuike baba mbukiriria ati nkirara rikone na kana gakwa kaeje na katetani lega kuthoma akari na shirika ibakathite tagari riri na kuromba antu bagwendi bwega kurugama na njeno na nkuruki gutethia antu barabare na mathina maturani. Pasta wetu nejire itarimwe arethera bura mukuru yu akurara airara
kan toka karia kiuru nkwa kora na toana na netere areta mwesimi wa Musem aramwa batethanie kenda bomba wagira mukurujo kanyumba. Tumaya appeal inkuwa ni kuringana na mutongerio ronereka to support na to tukenda otethia mumemba wetu mu kanisa yetu inkuwa appeal kiri antu betu na atongeria betu bonde ba area bayukie mfano ntu ayu bateza sianto ate kusiumba mheshimiwa netre na ore mabati na matresi na area nikenda mukuru uma ampione so no ntobo ntobo akari na kanisa itukuona mutongorio uyu itukuona mutongorio no mwega na nkoro ekiao. Joel Musimi ugite akendelea gutethia antu nuntu iki gintu kiri nkoroni yake timantu na siasa nuntu babura bonire bena pastor mwambia barona bura muguru wa kurara ntu kwina mpio wene na mwana muze agirara yuru muze mwana agirara yuru mwana no agirara rungu rwawe na mwana ona guthoma na ntu kwina mpio kuinyimba thie mwathani murungu abakaritie bakinya au nansi arira pastor mwambia mbitire ndikuona ndibure kinya methori ibura muguru ndone atesegete miaka mingi na nuntu bontu bundireya turarania na pastor mwambia turona muguru tubaterio omubwithire antu kwisasawa. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi. Akari bakathwani bainyiritie ati ukeja kwithura DP Professor Kithure Kindiki akarutwa gitine kiu botakari bakeberio gwati marubo kiri thirikari Kenya Kwanza bakiare bugite kiama kia ODM kiragi kuga kwenda kwa giti kiu kia DP gwa kagita gakaraja kithiritwo gitena uchore na thirikari. Nicholas Chabari na ripoti je. Ndiuga Ruto akaya kwa atiendelea na mwana wetu Kindiki turiwa wanta mugutako bingwa waria kwithiritwo kwina rwaria na siasa achekonaniria ati Professor Kithure Kindiki urani munini wa rais nombe kwithirwo anjiritie gutunywa amanya mage kiri thirikari no ta munini wa rais amwe na kwithirwo kinya no kwithirwo ari gwatini botunywa gitiki kia munini wa rais indi na bwakari bakuma antereche kathwana baina maoni nkurani. His Excellency the President na heshima kubwa sana akadiba ate mtukuruta Kindiki bagaikira mtodi na ukamya Mount Kenya na kanyamuka gatigere kanini obeto kuditwide no tukindike bali doreto no traide goro no atomo polisi wadira twaruga thirikari no na tutabura His Excellency the Deputy President au gire mitogo tutapigania serikali tukiwa ndani tutiomba kuma thirikari yetu achiririe twakanyomba ere turekera antu bangi bomba kwendelea hapana enu kwa is a serious mistake omba koda utunya gite Kindiki gite ida gutunya mathana warire ngo twakwiriria ino kwenda guturagira mwana wetu waturagira tukathibu na kaire Kindiki na makocha mariku ona ODM riwe pewe giti anega pewe giti minister tigete kila sima pewe giti kanda deputy president oga ngenda akarutwo ogo atigo twachapoti yake ndiga twira na no chapoti dikinya matiangi Tharaka-Nithi yena Meru na yena Embu nenu cietawa cionthe cikorasi combine wona ruta Kindiki ometwe tukathie Gachagua tumutiganirie aringe ciacha na Njaruo tienda wetegeria Kindiki ebera giteni nuntu akaya kwebera mea atigotambua gokube enda bwega kanenda gukaragua ari weruto nendere na ntubetu lakini kama si hivyo tumesema ni one time mwabura twamukurukirie na kura cha Mount Kenya cionthe tumwete Gachagua akuruta Gachagua Kindiki wetu no akuruta kuma Mount Kenya iwa ntamu nondu wabura twamwete kura no buto kamuwithia wogu ODM nene kwa gitege twaringe kukia munini wa rais kanenkerwa tigathuretwa munini wa rais igasegwa etia thina thirikari ni arutwa Boba liuga kaya kwithirwa kiama ya ODM umane kwenda agutetheka na kuwata mbaru thirikari ya William Ruto ikaba bakathina mbere kumigwata batakureta amantu makuga ati bakwenda giti giki thirikari ni Kindiki achiririe kuma mwambirio a sacrifice akithia akirutha amantu bonthe na tumobilize twaringa 100% Mount Kenya region kwa ODM ndo barajire goro kurutha demands ya ambassadors and so forth kaba giro batosha kai kanyamuka ba nakyo na barekana Kindiki aroni tugwitegeria ethwani gitike ODM baneko kya Professor kenda na bomba kugwatira thirikari batutethia kunenkera mteta wa Ruto kula ODM kaba pegwa gite kingi
kago taite binge biriogo bapewa masiesi kana bapewa ite binge biriogo agende kena thina uri kwa na iteku ODM givendo cha thirikari gicapoti ithungira ndeni ipewe ite binge tatia kende deputy president akiende ya kale wawari wao sasa botire onarege wacha bote abena Raila batatu sapoti ito akerokire kuma kathona chukagamba ng'ombe Peter Nicholas Chabari. Na bwakariba thiruga itindene gicigo mbunge kia Igembe South ni bonanite kugwirwa kwao ni ndionga ya rua ya kema kia DCP ntere baugite ndionga eu ne abaere kanya gake gakwaraniria na gucokaniria kanywa mantu nejegio tongeria bore akariba bagitana mbere na kuga kwithura kuri na rutere regani na thirikari ruri na uchamba ni untu butethagie muringi kura akomba kwithura akiritirwa ngugi ni thirikari ni turato kumenya ni mwandiki wetu wa Nteto wa kuma Ntereja. Terene cia athirugaiti Igembe South kuri kumwe atongiri bakema kia DCP barariungite akari bariwa ni bakuwatana na bogotigira bagusukuma ome Rais Ruto na atongiri bangi baria bari mathagune jawe tontu batina cia baria bathurire ni ubia waki bakuremeria magito akwambika wasotambere pio tuna kuilokona muno tontu kwa mutongoria wetu Rigathi wa Gachagua tontu kwa kama kia DCP urabari na liungenene rutere rwetu rwa thirugaiti onti nontu baregire na toba pokea boya sana neto wito abo pokea nontu bobora thirikari yanji kinyemwe baraka na wita na mbere otuju riga cionte bethire na mbere baita na mbere otwa kuma tonti kwa nontu bwa thirikari yemete yorongo na niete thirikari ekuwa mate kujuria ibutontu na maroro nabo ibutontu kwera Rigathi wa Gachagua bena kurete ndibeka tore iba inyeli Kenya yote na wamo na Meru no tutu nyuma yo na round ye ndi na umasa biti baraboga batomete tukendra mwananchi atako litirongo eto abenga no batu katuezai kiwanta mpure anche batu adiru tuonere dina kitura kuya mora ndo tuandamanite no kukonjira yetu tukerwa kirende gitewe kurara mirwari uju itwa botria Songeria wetu Gachagua marombe ya thirugaiti kana Meru County yeta na chama cha wanta ena mithika ndituru no mwende ngabana uroke na mungo mupiga kinomo wela nyako trabari no batela marombe yetu yara yote Meru wanta bakauga nebu watho kwaje uma manto abira yara Gachagua harire bena mithika iyo ye ya uma nonto katero mbere indwale na baruto nonto ruto reto amutarire atwirire tumwe meriele akio na tumwe meriele makatero yonda yaeta lakini after meriele yekotirena makatero yaralenge yarasemba ruto yare yanyuma kiwe yamone mirati byona ibutonto betire makatero yamurita nawe kandwale au bena na baruto ibutonto kona muremi bware atomba kuthomethia mwana ibutonto kona muremi bware ura ritango ekila garitira na thina ationa kile bya kurana byo soke mwana okefu nonto kwa katero etwa wale na na baruto uno uto murongo munene ikoromba Meru tafadhali kwa taniro wetu ebaraba kureta kurana kunywa ikyoto madoyo senje musimamo yo to kura turenda kulingora turone ruoro kalao ikiringwa Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe South County ya Meru. Arimi bakawa rungurwa cooperative ya Meru Central Coffee Farmers ni bambirite urimi bwengi nyubya Soldier Fly bobo nikenda bomba kuona mboreo ya imirabia obiri amwe na kawa na kinyairio bya ndevya chia onde baba ingi baba ni arimi ba area muthore murioki na wina report yeja na ndengwatana na imbaka wa ni Meru Central Coffee Union ni ambite mubango jo gutigira ati ibakurithia manginyo njara jaga atethire gwita mboreo na kinya kairi jaga tumika njairio bya ng'ombe nguku ngurwe na ndevya ingi ni rukorora ruthuranagwa thokone ruko rukathithia irio bya Black Soldier Fly arabu na kathithia mboreo
na basically ora tuthithagia turikuria manginyo jaja kenda jomba ikuthithia animal feeds ijathitha irio bia ndithia jo chairman wetu ari kikuga irio bia samaki ngurwe nguku nyomo yucho nde chia ndethia ikinginyo gikumbothithia animal feeds na nkurukinya gikathithia organic fertilizer nayo yombo tumirika keimera bionde to yantu bakawa ende temboro yakawa ke pagwite mubango jo duragira nonto barita ruko rwarutewa mathokone na kurugarura wendibo ni kuna rukoja ruru rutatewa indi rutumiko rubati mono kikureta mboreo na kinyirio bia ndethia na uratuthithia batwe atutetheria kutheria thoko na tushirikianaga na county government Meru kenda tumba ikuoja rukorura rwa thoko organic waste re kumana ra thokone organic waste matunda mpoka waste ra yumana na ra thokone cheto na itujuka ya waste thokone cheto gakoromone nkubo na this protein content ni meka irio bia ndethia cheto kwa expensive kwa utokejo tumira black soldier fry with waste to produce a very necessary component ya irio bia ndethia cheto jayo crude protein na neo tukuga it's a very critical process ya kunyinya bei ya irio bia ndethia na beneficiary ambao tunataka wafaidike na mradi ni wamama wenye wako katika masoko, wale vijana ambao wako katika masoko na Meru county at large. The importance of this project to the county as a whole is to look at how do we contribute to the health of the environment through reducing organic waste that comes from the different markets that are found in Meru County. Muthuri Murioki Warunjuma utirijwa kangangi Ndia siasa bethiritwo bakieja na motethio mwanya jario jangari nandi ni kwirikene no chithiro imwe kinya itiagiri gukamata mwingi akari bantere cia tigania bakiaria baugite imwe cia ngari iji ni nkuru na itukubatara gwitira barabarene bakienda nandi mabisaba borithi rwangirwa borithi barabara ni traffic gutonyera na gutega ngari iji mbere ikamata mwingi. Brian Kimathi na kurikithia akari kumatigana ni barombete rwangilwa trafiki gutegela ngari iri kuwachononia siasa za musanda mono iri kukamata mwingi na gutigera nisiojorite manto jonda jaraja kuendekana kuidhira sienjerene wengi bakwenda kureta ngari siasa especially like this nikenda bomba kuthabe na PR nje yake siasa na relations jantu lakini katobera bonde ibarite ngari njirene na babu waite ngari mbe ukakona ngari nembe wa mitia like here now we are currently I can cite several cases ya accident changari lecho mbeto cost yana beto antubeto atonochia na kinyanto bantura for the last 1 month boki ya kuthiata itolisete antu muno ndene tiganisi kwanja ko wetu we have lost so many people na tutumba wetekeria accident monya siendeleo to cost askari ba ili ngari boya bone kethira ni ngari batire kuthige kama tantu no thoritira yo thora isangari cia kama tantu baba inge ngari uchi kwa inspection tia ilwe kethira ni rundi gwathi wetanjirene bubu bujete nyuma na baire gutauturo boka gita karamba siraja ni musiasa umwaja Meru ironera mutino jo barabara no tumio yana bara kwire tutibona renge para bete disabled batumbo chokero isunche bia bia Meru renge kone asarene mno bibia ongwa to inororo mno to ya ekoro ukoro kira kia ya thithekete itotete twana tweto na ninge idarane toteso anya tona to twingi ukoro kira uchumi ngari to kwa foundation ya Mugambi Manyara sina lot of problems, mechanical problems no ndurita na dereba na geta na makanga na makanika chieta ikaroma ikabidhwa chieta igaeta ko they are not fit kwenda chenjerene ngari tithongo minya njirene tete wete lo amistreti tukuibo ya murunga mutethio na ngari njia ethre na koro ya muntu aya na ngari njia ikamata ya na betu na ndero mbareo kile musiasa ojo ko inkuromba rere romba mwami woito kumanya you are well up that is why omba oeta ukona ya Gachagua no amwete ngare 24 million kwa mnenkera 10 million nikenda omba kubithia campaign. It is a good gesture and we support that na nyaba tuwe tueba that coalition kana batu tueba opposition as you had lakini tukuromba ngari chi akuche na thene nyinge muno womba kuirwa mya for the time being no ngari kaleta a lot of problems wana Imanyara if you can afford kwa Gachagua ngari ya milioni 10 ugachoka okay yana milioni inge 10
cia wita kuringa campaign ntikona bila bio tumorega kugura ngari njaru wayana each and every ward ithire na ngari yayo. Kel reporter ranta to Sauru TV kuma tigani ambita Brian Kimadi. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ugite wagi bwa ngugi niko kaumoka enyange ni boguns woneka bagitumirwa kinyamisemanio na gisiasa janthiguru ni Gataya akiuga aritwa baba ingi barithirie skuru omwaka na batina ngugi na riu no kaba gutonya kirimi tugwete agiri kenda guchwa mugatejwa ontuko. Mr. Speaker, this statement is not confined in Kisumu. It's a national disaster, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I think we need to have a very, very, very clear dispensation as a country. We need to have some very clear policies, Honorable Speaker, because we are producing every other year. We are producing young people from universities, from tertiary colleges, from other institutions in the job market, which is not there. Honorable Speaker, I've captioned my good friend Senator Kajwang say that the government cannot, it's not the only source of employment, which is very true, Honorable Speaker. We need to encourage very good systems where we are supposed to have a good atmosphere for investors. We need, Honorable Speaker, to create some policies where we are supposed to take factories and industries to rural areas so that those boys and girls can be absorbed, Honorable Speaker. Honorable Speaker, yesterday we were discussing something about Gunism. Even, Honorable Speaker, most of those young people that you find throwing stones in the streets, even in those political rallies, they are very vulnerable, Honorable Speaker, because they are jobless. That's why they are induced by small tokens here and there, by people who want to take advantage of their unemployment, Honorable Speaker. So this is an issue that as a country, as a nation, we are supposed to address thoroughly and make sure that it's not something that we are supposed to let go. We are sitting on a time bomb, Honorable Speaker. I think this is an issue that we are supposed to discuss on a very, very serious platform, and I hope the government is going to address those issues and make sure that our young people and young girls who are graduating from various colleges, tertiary colleges, major universities, and so many people have dropped off from school and get their formal employment and earn a living. Honorable Speaker, that's a statement that cuts across counties, and I'm very sure that the government must be on top of things to make sure that our young people get jobs. Thank you. Wendiana Huguri, Oreterine Wire FM 96.4, Rumuri, Rwa Amiru. Serikali ya kaunti ya Meru na kiama ya biashara ya Meru Chamber of Commerce ni bagwatanirite na skuru ya Meru University kenda kuja na ntaira cha gutetheria biashara Meru bobone ukurukira kinyauti aba kenande na uthomi bwandene kenda guchwanjira cha kugwatira na kwagirithia biashara ja Meru. Muthurumiriuki na gutwaije Kenya. Thirikari ya kaunti ya Meru na niba gwatanirite na rangiro biashara Meru Chambers of Commerce bombite guthabagitikanire mathomo ja gwitana mbere tene university ici chama tujegiotea na uchunkuni jethunya jetumikania biashara endene kaunti ya Meru na muthenya umwe jitwauka nigetha through the collaboration they know industry na commercialization iria tukurutha guku Meru University na county government. They are also doing a lot. Nigetha to tell the common man within the Meru community. To take away the university kara as a nita kiondo ki kunikire nitwenda gukiara. Nigetha ru uria tugwika uko Meru University withire nituko involve the community around. Na haru wakatweja kuga turenda guita mantu yara university ya Mareome ikenda antu biashara bomba kuona mbeca. Turenda research iri kuthithwaja tumba kumara chio na atu antu biashara tuchiendia ikenda chumba gutethia community yetu na antu betu na bona mbeca bethira bena mbeca mukone tugwatanirite tu batatu tureta a youth betu barabena a lot of creativity and creative innovations barabendene university barabendene Meru County batirona opportunities chia gwita ngugi chiao ikenda chumba kuonekana ndene ya
nthiguru na ome nthiguru iji bakiwa ngwataniro iji na gutigira ati kithomo kiria kwitara mbere na university iji ikikumba kuguna biashara para beka ome na kinyamba komba kuonania moteja be najo nikina bonde bomba kurania kibiashara tumonye innovations iria twikaga na we can be able na tukenendia ja because ugo turarutha turenda kureta indo icio nigetha ciuke ituretere resources na tugitumagira icio through we are collaborating na the county government na National Chamber of Commerce na twina biashara ba wengi bena mantu ya kuthithia indi bationa kanya ka kuonania ome imbio iria tukuthithia u atuge tukwambiria bwega na tugusaina MOU na tukuga mwaka juu na jungi Ameru na biashara bukona ngugirega itu county government i antu biashara amwe na university ya Meru University turenda biashara betu bara baita ngugi mwanya mwanya beje bonie nthiguru yonthe ngugira baita na ikenda kinya tureta investors bara bakomba either kuinvest ke into bira tugwita kana bira tugukuria ndene Meru County kana bomba kuinvest kana beja gutugurira into bietu beta kwendia nthiguru ya ome na tugwatanirite ujo amwe na university na Chamber of Commerce tukomba gukiria Meru County iguru Muthuri Muriuki Warren Juma Mutirio Kangangi Waindia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Ameru tugukinya muthia nteto chietu chia Weru Njuma ngucokeria nkatho cha mwanya mutegeri nontu bwa kuona kanya kwithirwo gwatanirite na bautwi utuko bwana aru aita na mbere gukenera mibango ya Weru TV nyumeka gitagate kuraja ni bubango jo the plug woni bitagwa ntinyari kinywa mona nirio mathithio no karimu rin kremi ethra no tuko bobwega